CCTV. United Forum of Bank Union Meghalaya State Unit haka arpo arterik kulalangkot arjar penriu kulapan benabo barok ki bank in kang kerdep habarok kawai gari haka arpen yauterik kulalangkot arjar penriu bendawa nak sorkar bagdem ashtino iginong tre jong ki bank man nak sisa jan ha Meghalaya ru ko Union Forum of Bank Union Meghalaya State Unit kulapan benabo nias nok tilang haka ni jing kang kerdep igi bank dak jing trelang bet ka All India Bank Employees Association ka All India Bank Officers Confederation bet ka National Confederation of Bank Employees, State Secretary ke All India Bank Officers Confederation, Ubak Davis Lengdo, General Secretary ke Meghalaya Bank Employees Association, Ubak David Lalu kila itu patang ke bank private kilaban play. Kani ka jingelang jungi menta ka long wa ban ai ko ka press release benar langba ki press shpang ka strike ni ka jing khang jong ki bank bang yamut ban ya penlong hakar punyo tarik ku Januari 2000 kani ka strike kan long bro shirin dia kani ka strike ki khot da ka United Forum of Bank Union ka pakanthub ya khandai tili ki union jong ki officer but ki employees kabadai ka AIBA, AIBOC, NCBE, AIBOA, BFI, InBev, InBoc, NOBW but NOPO. Haka jala Meghalaya ni don tang lightly ni kini ki AIBA, AIBOC but ka NCBE. Tikani ka jing pakang khang jong ki bang haka arpanyo tarik jong niu bunai. Ki khot da ki pralak ki nongtre bang ki batre haki bank sorkar katut nidli ki bank shimet nangta ki bank ki banabari ni ki foreign banks ki bank nongkondong ni ki regional rural banks but ki cooperative bank kata komod haga arpunyo tarik kini ki bank brokot kinya kham like notang katut nidli ki private bank ki bamya ya solang bat ni ki bamdon bentah ka view ti bali bang ya khot ya kani ka jingkhang bank kalong ba ka sorkar kala penslem ba ekawai ka jing ular ni ka e bakala manjur hau snem arajar khatsan hak deng jing yalang jongki UFBU bat ka IBA ka dei ka ba represent ne ka ba ka bawan naliang jong ka management jong ki bank kala ong ba hau arajar khatsan kiliarai ba nginya penlong nginya HT ki nong tre bank haki sini sejan ke baar, but sini sejan sah. Second and fourth Saturday. Syai kata aku menganci penting pipi kalau ba, man ka sini sejan ni siat race teng sini. Dia warga khatsan ni rai apa deng jong ka UFU, mut association jong ki bank, but ka IBA ka association jong ki management jong ka bank ba. Hajaka mengini race teng sini ka first Saturday, but ka third Saturday. Oh, but ka fifth lah tak kadon ka fifth. Ni tray full day. Yang tray process ni aja kajong machine ni, but nakatu bang ili tray full day aja kajong machine ni, ka second Saturday but ka fourth Saturday, si sejang ke baru berpasang ini yoshti, hadin kata pada biang hu arjar arpuar ka IBA kala ong ba kelia menjur bangin HT ki bank, ne ki nong tray bank in yoshti bro south liki si sejang. Kamu hajaka bangini tretang henrus ni ngina trino taksan ni pati kot kata 5 days banking. Tika dimanjungi kolong ba ni kuai kata 5 days banking. Tika jinglungo kolong ba hau nadu arjar arpuar kai bi kolong ba ngila de biarai ni hapan ya pan ka jimbet naka government. Kila de forward ka tu ka approval jong ka IBA chaka government. Nadu arjar arpuar ka klemdun ki halor kata ka sarkar ka klem ai ka nu ka order. Klem ya kata ka jingya recommend ka IBA nang tapat biang hau arjar arpulai ro clearai hadu hau arjar arpusau last arjar arpusau aga join note ka ba u menai March ka IBA ko bang ngilade recommend chaka DFS ni chaka government of India bakan ai kata ka jimbet bali ba ki bank jungi kimla on yoshi adu ba parai jimbet ka sarkar government of India nado snem arjar arpulai arpusa hadu menta kadon betang kata ka jingong ba ngilai recommend and we are awaiting the reply. That is only baki om we are awaiting the approval. Pakna jinggat ka government and hadu menta ka part 1
nilai up nadu mentala arsnem talai snem mentang nilai up mentang ismu bang imla bani up shu ing ya nilai dawa yang syaga government bang ya kidi ban ya aino ingi kata ka 5 days banking ne bang ya trade tang sansi kalau don goi ka jingelang ka bakhot daga labor commission daga sales ni ha uni bunai hi andre kata ka jingya current pade ka klam ya position no klam sei so di nilai rai ba nilai likbet bat kata ka strike nilai don bai kata ka strike ka atnyo tarik jung uni bunai archar rio berkhot ki controller jungi ka RBI ka SEBI ka nabat berkhot ki trade tang sansi si tayo andre balai mangi ba treya bank ki pangis ba syakri ki pajba ni habban ya tribun di naliang jungi pedeng yong ba kita ki arts ni bang yapan bang yoski ka first and third Saturday bakanum thot ya jing tri bakanum thot ya jing syakri ki pajba yong ba man ka sni pat nadu sni nongkong adu sni thodien ni ya tri no 20 minit khambut di kata pat ni le ban ya pya ba 40 minit lada long ni ya tri no khamploi ya ka ba mentala da ge bank ki pli Siapa puji nam taki pajba hata kapor ngin plino nai sopo but mentala da ngi khang sam puji ki pajba ngi khang no sa o tingile khen bai tai sopo minute la da ngi tre man kasni nadu sni nongkong adu sni thodi ngi tre extra ngi tre khamtam ye kai bang ye tre menta kaladap ye nonta ka tuti sni sejan arli bang pan kajing pan jungi kata ka 5 days banking ni bang ye tre tang fansni kamut bang idon ganu ganu ka jimbut bang thodi ki kata bali pe boro hi gi bank kam jungi gadi bang skri di peta ndrei ka government hadu mentaro kapat ai kata ka rai kapat ai jingtep ba pilai yo ne pinung yo kasidon betang kata ka recommendation naliang ka IBA naliang ka government ka snapchar kamong e sunatro iron kanika strike bang yamut bani bu ka apunjotre jungbi panai ban pesmo ya ka sarkar bang ni boro gi nong trei bank ni le thak ya kata ka jing up pat ni le ko ai kata ka jing tawa jungi ikani kadi kayu ke kani ka jing hot strike jungi pede kamdei bangnya kwa mungi andai kalalong kumba kelapan ban nangi kelapan bor yangi bangilai ka strike it has been forced upon us it's not that we want to go for a strike but the indifference of the government and the IBA in implementing this assurance that they had given us 2 years back has not been fulfilled so we have been forced to go on strike nalo kata pat pi menta ski kat kum ga jingya jogi ni technology ibun ki kam ki ba mensha ba ni chap ni le apo branch menta ngala tang ship city digital mode mensha pina kanau aba pilik tap kisa ya bandik de shaba ya ban yeng line ai di baterai yang topo counter in sim ka kisa in tap apa apor ba pisai ka pisar ya bandik shaba mentapat nadu belami ki ADM bat CDM gade ba pisai kisa CDM kadi ka cash deposit machine ikon kam su ki pun menta kala sang yu ti kadum khata ki pajbaro pun ki ong ba lada gi khang mangi ki pajba kumno ken se kisa menta le ka perthai ba pila bane ki online transfer pun sin ke ni ka pisa don kam chu bane se na po ATM sa ai brio khati biang pila ba chu le di online banking pila bane di mobile banking UPI payment Sementara pun ski ngelatang bania shift sikini ki technological way. Ki kanum khata ki peta. Sutra pa ki peta jungi ni jela jungi rum ta ngelatang bania. Nangba ban penun kam bikini ki digital mode of transaction. Ki bale lambat mobile mentali ka mobile kalau lam patang ki. Ki ko ampli account hilaban pli ka mobile. Ki ko ban ki lalut ka checkbook. Himdon kam shoban wan cha branch ko wan cha bangan wan cha branch dan highway slip ngalak na ko ka checkbook hilaban apply ni mobile. Kwa ATM lala ban yuna mobile pija ka ATM semua ba ni ra aja ka mobile don menu ro ka ila to ATM jungar pile fraud ila ban block ATM ko ban paksa ila ban ne ATM ko ban check the balance adu menta ki bun hanung pun ka rangyat menta hi ba bun di di patang ban kami ka kinang yawan be ko branch ban pili ba kala po ini bisa jungar di payment enrega payment kini kita katulok masrol Andai mata baladon gini ki mobile banking kare kilaban check kare. Ngini adon koi ka demonstration approach ki state center. Hamni apo Shillong rongin ni padye penpen andai ngatrai ngini adon hamni apo ka Pulau juga State Bank of India Shillong. Akan punyo trek ngatrai ya ki
Thank you.